Tulianteka nza tujalika Kitara TV mabara muna bakutonda haona halimo kali abanyakuli monse za heru kaga abanyakuli munyamasa za bunyoreze mbaganiza nkwenda kubara mu kyawani bagamba nti mwebale muno kuba muri ha Kitara TV akasumikano ubwo rataka tuwonderaga utakatu subscribingaga gendo subscribinga anteka nza zaitu zona sono kubagano zitunga YouTube channel Kitara TV of course omigena akade so that tungege notifications ezenteka nza zaitu zona mabara ninyojura sikyo mwene musajja muri sombo abamoli of course uli mukichoka kinu kya kiziramfumbe kusanga munyamasa za kikube tukwenda tubazabaze munabayikaza bali kukichoka kinabakole mirimo yabo tukenge ebintu mulingo bikurubata tukenge ebintu mulingo yino byemereire akasana kakyali yokaingi baito busumi bwenyuma ha akajura kabaseneka kwenda kutonya of course kimayene bichoke ebindi bitungirira era akajura baro muruga rwahoima akajura tikakaizire tikakatonyere so tukunira mu wiki ibiri mu wiki zinga haho tujja kubantu kenga akajura ntukatunga of course nkwenda byemiza na makuru agaroho Kitara FC Kitara last 16 agenda kubane samba Gaddafi of course postal tugikozera Kitara TV twabamisa team zona 10 zikusiga mu Stanbic Uganda Cup sigairemu mulingo zijja kubaniza samba but of course specifically Kitara FC ejja kubane bungira Gaddafi FC tutumanyire turaraba hao kugenda mubala abakusemba yo munana timanyire ibona tusabire of course mu Jukent Kitara FC niyo the defending champions abakikopo kino ekya Stanbic Uganda Cup tulikizira mfumbi tukwenda kubaza abazamu nabayikaza bali hano henyine kizira mfumbi ngurura hana abakusika chapati nkurali ba boda tukwenda kubayikaho tukenge ebintu mulingo byemereire mulingo biri but of course tubazabaza mutusikasika ha Kitara TV don't forget to subscribe and to like all our posts of course na personal handles zange hona hamikutu yona Julius Kyomuhendo oja kuba nontunga on following in the special way leka twehundire mukatito tugaruke na abantu bawa kizira mfumbi otarugao mukusima Kitara TV habwa entekanze nonge imwina kandi ninsaba myenda ya Kitara nywena nabantu nywena mujumbire Kitara TV mubeni mugirora mikutu rundi address zikuja kubona zolekwa nabo ekyo nimbagondeza umulimo murungi kandi basaba mugendo maiso no kutwara uhangiro no waitu kama babunyero Kitara maiso. Of course twina nampenko ni akikunywa kyampenko ni kisanga maduka gonna gakutunda ebyo kunywa ampenko ni bokuba noenda kuba ekikunywa kitajja kurumya omutwe ekikunywa kitajja kuletera hangover toza ampenko ni wejje tungire maduka gonna gakutunda ebyo kunywa bokuba of course doketaga maduka gonna nkwenda kizira mfumbi kuba hao banywa ampenko nene bagihulire omulingo gwembaganiza wekitinisi sasa mpenko ningine amabaragawa amabaragawa mugugu ndokakota mugugu niro bakutumire abakiba kweta mugugu timanyire mister timanyire tomanyire enkuhaire mpenko nonyweho hure mulinge kunura mukizira mfumbi okora mulimo Chapati boys are. Chapati boys. Ato musiki we chapati bamutabata. Omusiki wa chapati bamutabata. Ha. Aure sorobuzibu. Ore sorobuzibu. Ore sorobuzibu. Ramuki aba mulingo musika chapati hano. From chao rasto no. Turaenda kunywa na munyoba. Ono no munyoba. Akusemba akusemba aboba banzo ngambire dakike bamusekendi zinga dakika ha kaga dakike bamusekendi zinga sinzire zisa wamama baraka banitazibwe businga mpenko ni mugisharinga kurunga kumunno tuginywa ramuki aba chalibawo ndamukiza umwe waitu kugonza ngutwino mukizo bumvugamu boda nayo vuga boda ndi wa boda kuruga hanu kugenda kiswaza mutwaliyo zinga siringi 15 15 bata kumikirize mu 10 10 zinga 10 no musalira ho mu no musalira uru 10 no mutu mpenko niyo gerieta ko kunywa karungi kyo ngankwenda mbampe kisembe kinda ngurawo boje anda te kisembo nkoire kyo kunywa mpangu banzo ngambire dakike ba mu second zinga dakika second nkaga ono bamwesege munioba ono Saidi Pro Uganda Saidi Pro Uganda nakadeka bikurubata biti bikurubata kiriya naira muki abantu bawo nyontumize abana bavugi be boda nabasiki bachapati hano munambara mukiyo munioba team Uganda Munioba team Uganda Saidi team Uganda Pro
itwena turoha na basikibe chapati. Dakika mu second zinga. Dakika nkaga zonka mukama wange. Nkaga zonka. Nizezibamu. Kandi dakika ibiri ziba second zinga. Ziba 30 gonka. Mugonka. Karosibe kurungi. Amabara gange uyo joyire bigambo ke biri hano. Pipeline oil pipeline. Pipeline. Anti bintu bisomere. Bin. Manyire kusoma maito binu mazolindo. Banzo binsomere binu. Ata chikuru kandi ndikunu ati binu bikona bisomwa kuruga kuno. Bisome nkwempenkoni. Binu birasati ya. Binu. East Africa. Or the oil pipeline. Kino kigambo kisomoto. Kurudi oil pipeline. Ramukiya abantu bawo. Bamabara. Amabara Gonza Nicholas. Gonza Nicholas. Ramukiya. Ndamukize omwene waitwa Isibe mukazi wange wenyine wo muka. Bamweta Nyakato Jeni nkaswero murongo. Choiro nkaswero murongo yoti nkafunire barongo. Ajaba kuwa nkote nko mugisa muyali ya Yesu. Mfuna barongo. Dakika ba second zinga. Nkaga zonyine. Kandi dakika ibiri ziba second zinga. Asatu. Dakika ibiri. Dakika ibiri. 12. Yora mukizegei. Amabara ga usebe. Francis Zake. Francis okora muri mu Kiswahili. Nyo boda man. Ziramfumbi mu. Bagambiro bazorururu. Baramukiyo murururu. Amoto wa boda wadati zirafumbi. Okora muri muki. Okuvuga boda. Dakika ba mu second zinga. Pira busiel. Kandi dakika ibiri. Daka chipirario. Oiro nyoti mbikengere kurungi. Akazi naka korurwa arakunyumira ngakuterera. Arakaro mwereza. Kia dera kazi nako. Toka kenga kurungi mzee. Aro wentakara mukiza hano. We mugurusi. Bamba baragawo. Mukonyeza biba muti. Atire mukonyeza. Tembera hano. Niyo mukonyeza. Ni nyonye nyine. Bikurubata biti. Biri kurungi ni nyome meya wa muntu. Niyo meya. Meya wa. Oho yakomere. Bataka abantu bona bakankomo. Mali mono mukamukoma. Niwe meya. Mukamukoma akazina. Bagaino kuzino. Abakudupa. Kuza kwa hivyo timbikura. Bya marapu baba bakadede inka. Ya abantu bakadede. Meya ramki abantu baba. Kumbara mukiza utakabanga inywena. Kanyo byange bihoire ni biye. Kumibira bina mukago garuka. Ngaruka kana bakimanya. Basaba karuru. Bakanka basabaira bajya kandi kampo. Basaba TV bakurura. Abantu bange kubasaba munyongero bururu bame. Ati banzo ije. Banzo basabe mu rujungu. Ati tugeze uri kuri. Banzo ulinde. Ati tugeze. President akwesere mu State House. Omugambire ensonga za kiziramfumbi omurujungu. Orujungu ndubaza kaira ko tuli no mukuru ati banusa kubaza orujungu kababuza. Tibarumanya atinja kubaza batabiro batene kibakumanya. Batabiro. Muntu inambaka deide ibenga ati ogama orujungu gotane. Takurumanya. Dakika ba mu second zinga. Nkaga. Kandi dakika ibiri. 12. Osibe kurungu. Iwe nkura mukizegei. Ndamukizege chaliwa. Niba gambege ni woha. Oha. Arozio busingi. Kanda kuvugono ni woha. Kanda muki wa akanywa akamirindo sibirota. Amabaraga muko. Ono ruri mitakurukenga. Nkororo ojoire omukama. Omukama ruhanga wo busobozi. Bisaka. Ya uri muikiriza? Likankuwatira amabaraga. Nzamanya biri maso. Banzo nzinire makazina kama ko akabaikiriza. Rango wamaye. Kanzinire makabaikiriza akazina. Akazina. Kwabaikiriza kona. Nyikirizo wabusozo mujoni white. Oli Rwanga. Mwana weka ko. Itambiro litanga. Itambiro. Cyarujumba. Ramuki yabaikiriza magenza muringo musaba cyarujumba. Amukiza abahereza mwena nabayikiriza. Mwena mukusabira mu itambiro ya cyarujumba mukereza. Baramukiza kwa ukana. Dakika ba mu second zinga. Dakika. Second nkaga. Kandi dakika ibiri ziba second zinga. 12. Karosi be kurungu. Student, how are you? Which school is this? Kiziramfumbi SS. Kiziramfumbi SS. So in which class are you? Senior 2. Senior 2. What is your best subject? Mathematics. Who is your best teacher in Kiziramfumbi SS? Teacher Matende. Teacher Matende. Teacher Matende. Which subject does he teach? Mathematics. Still mathematics. Send greetings to some of your fellow students from Kiziramfumbi SS.
Lake Emmanuel, Mukibi Ronald, Muyimba Gerard, only those ones. Only those ones. Yeah. Okay. Which village are you coming from? Mukabara village. Mukabara village. How many seconds are in 1 minute? 60 seconds. What about 2 minutes? 160. 100? 160 seconds. I can understand you really know mathematics. Okiris. Iyo kuvugiranka. Nyomvugira Muhayi. Hano. Muhayi ni honka. Esangi wasaidi zoko. Kunu. Okukati kuruga hano genda kumubatu bukoleta zinga kujja kuruga Muhayi kujana. Ngubayetere nko misatu. Ramukiya haba Muhayi. Ayo ndamukizo Nyangoma, nyina Nyangoma, nanyo nyini yaramukize nyini. Naye wenyini kuramukize. Nayo mbongereho. Dakike bamu second zinga. Kana ati naye wenyini zimanyire. Bahati anti zikukagwize zinga. Ambwire buntu nyina simu mbwire bunu. Kikwendo banzo rula simu. Kikwetagi sibasokendo rula simu. Obale abalemu. Ni mateka. Mali tumaye dakike second zisa mudakeni. Zikyanyebere. Chonka zibankaga. Zibankaga. Obaba iro yeberuwe mukatita. Kalo sibe kurungi. Nkwenda kwereza abo bentayire mpenkoni. Producer mpereza mpenkoni. Amabara gawo. Wamabara gange mwanja Samadu. Samadu. Uzarwa nka. Uzarwa Kichunda. Kichunda hano. Bike bimukora Kichunda. Tukulima. Mukulima biki. Tukulima emisi tukweteke sizo. Kandi kiziramfumbikiro ebikajjo bikabasisa. Nawe mukubirimo? Tubirimo. Ramukiya haba Kichunda oko. Aba Kichunda bona mbaramukize. Ndamukizo abayisanyo bona. Bali mbakubinga bwire undi bali mu muhando. Bakubinga biruka. Naba wali wa boda. Ba driver. Akusemba namukiseba cyali bange bona Kichunda. Dakike ba mu second zinga. Dakika 5 Dakika ba mu second 5 kandi dakika 2 ziba second zinga. Chikumine omwenda kwata mpenkoni ubanzo oginyumirwe garo sibe kurungi kanda mukiye hono iwo joire t-shirt ero kikube Mixed Farmers Cooperative Limited ukora biki ito tukora radio masters twegisa abantu ndi menungi just ndya mulingo ramukiye abantu bonka ndamukize first of all nkuramukiye brother wange onyina bwire buno brother wawe na okusomukora interview auno mwana muto yabisobora bayito mugezi akusemba akutwa mugezi gamwene wabo ndamukize nabo mwaitu bona Kichunda iwe babo road bagambiro bisobora mu class P4. You are in P4? Yes. What is your name? Mulungi David. Mulungi David. What is your best subject at school? Science. Hey. You know science? Yes. Hey. Okay, send a greeting to your parents. Hey? Hey, greet your parents. I have greet my parents. Takubikenga tukyala nteka ndo tujalike tulikizira nfumbi tukyanyumya muna bayikaza bali mu kichoka kino but mpenkoni okusagiha maduka gona agakutunda ebyokunywa ogyetungire of course bakakolera kakolebwa aba Stewart Trading Company Limited Kiranzi zone Kiegegwa district so kusakasanga hona hali kali kampereza abandi hanumba iro muna stage enu kangende hali kunu Iyo mzee ono myakazairo kumutwara nka ngenzere nyowe ngenzere okumwanganisa iyo kwanganisa omusajja wabandi omukazi wabandi sasa jebali omuhansangira omuhagizi wa Chelsea nkanywa amabara gawo ate pikipiki kono gindekera ngende kutozana kalimu akalimu karaha ijana nyonko akalimu By time round about kabatagimaliza gyombeka. En round kabatagimara. Sini. Mabaragao. Vicky Selector. Oli DJ International. Oli DJ International. Muzibu kutero muzibu. Kizina kye kiku trending ekiro hane kya bunyoro. Tokumanye kiri munda bada. Nikayendo. Ekizina ekiro ekiku trending ekya bunyoro. Wayenda tokumanye kiri munda bada. Fetwenda tulina waka. Rapadiko. Ekiyaka. Ekiyaka. Ite twenda abana ba Kitara FC. Enyimba nkezi mpya kayaka nkezo. Yo kitereranga. Yo kitera SM Sound. Yeah. Niyo weki. Eyo ligayo hali nanka. Ramuki abantu banka basatu. Ramukizo jirani. Nyaramukiao Murungi Moze. Nyaramukiao na ba stage ba boda na John alatebera. Na John. Yeah. Edakike ba mu second zinga. Edakike. Ya mu second atano na mwenda.
Edaka zinga second zinga 59 kandi second ibiri ziba dakika ibiri ziba second zinga dakika ibiri ziba second ziba kikweberemu ekikinyebere dakika eba mu second zinga dakika emu dakika emu eba mu second nkaga kandi dakika ibiri ziba second zinga dakika ibiri zikuba ziri 12 damuki abantu ba iyo amabaraga kyalimpa jirani damuki yawo nkabenga damuki yawo nkabasatu damukizo omukazi wange twaise topista na nyina nyoka tusabe afusa mwana tukiza swale ako kunywa kaki Taiwan yonyini nkoire mpenkoni nayo geyungisi nako kankanywe kanu nako ketekemu kizira mfumbi bike ebikubakolera ensimbi abasigazi bike bimukolera mu ensimbi ninywe ensimbi mukuzia mulitu nyoka ntali government niwe amabara gange genyinago garaha genyini kasako nigo bakutumire ramuki abantu bamulingo mukoro hano ndamukize iwe muzeso wenguli ni wolo weto wenguli ni babo bongo dakika ba mu second zinga dakika second nkaga kandi dakika ibiri ziba second zinga 12 karosi be kurungi iwe nkuramukizeho gaira mugurusi osibirota oni kwoto kwiruka bwiruka wekitinisi atanu kani bugenda kani mwiruka kanta kubakenga abakizira mfumbi owa chairman wanu chairman wa stage alinka kadi bagamba ni nko atali ninyo chairman amabaraga nyo kasigwa wiliba assistant wa chairman ni wa assistant hata bakino yihaka no bujunani zibu kandi babu kuhaire ati nyina buzibu bona bayitaka kengere kiro kyenyine uli live actor TV ramuki abantu ba stage hano bojo abene bati bojo matumire mwebale kola kulungia emirimo mwebale no wesigwa abantu bakusima emirimo yanyu mweyongere kola ki orenye kye kubatera kintu kimbe yongera obuyonje babe smart ni kwa abantu bakoleka tinka iwo mwebembezo nikani kibagambira bati abantu bakusima bahinduire mwembeera ego kali banzo ngambire dakika ba mu second zinga yamde second nkaga kandi dakika ibiri 12 karosi be kuru abukizira mfumi no murabasigazi kuhiro bwa boda bike bindi bakora harimo n'abasubuzi harimo n'aba electronics barumu barumu abasigazi imisa nakamyaka yaitu kandi bakole imirimo y'abateka cyane buzi kandi mukihono wekitinisi kono nyiruka niko bato bakunkora kizira mfumbi aba boda nibayiruka njya kuwa kangaruke mpereza mpenko nendi pereza bakunu nkwija kambanze nkole bakwa kuntwara hambiana hali biri kanyije ere bare ishomero lyankaire eki eso kitinisi muchuchu muno ochwiremu kukingaho baite chuchu oko abantu mukwatwali azinga kiswazo 15 muchuchu nyingi muno kikusigikira akaire kabuireki kabukabwire ni bukyali kyali 15 wakwakereke yongeire no mutwaro nakasanyo nakanana no mutwaro mukwatwali mali ndera nkambu amabaraga mteki mutegeki Ronald ohategeka Ruhanga ramuki abantu baonka basatu nkoramuki okasungwa braza wange Irumba Steven nyina nyowe magure tabigaba nogo kasungwa murozire natera jambo mukamera demania ati nabatakabona bakizira mfumi nabona dakika ba mu second zinga dakika mu second nkaga kandi dakika 2 dakika 2 12 wame dakika ba mu second zinga ogambire ki dakika ba mu second zinga nkaga kandi dakika 2 16 ndamuki abantu baonka basatu ndamukizo Ronald braza wangogo ndamukizo mami wange tumbi Sevastina
ndamukizeho isingoma braza wanga yombeka nabo jo bona hana binkora nabo bona nayo nkuramukize edakike ba second ono bamwezi ezira dakika ziba dakika nkaga kandi edakike ba mu second zinga dakika second ziba azongeza ziba mu nkaga ngiye second zinga bageze wide ziba mu nkaga nazo kandi dakika 2 ziba second zinga dakika 2 ziba 12 ramukiye abantu bawo nkabasatu ninda muki aho site bajya amabara niwo ha abana ya yesigade nesi tuzirafumbe ninda muki aho Stewart yamunako no habati nyayisubwe ninda muki ana wamani amuna nanko amuna David enu stage mukagituma ibaraki kabalega stage hasinga kunywa hano muhereze mpenkono asinga konye asinga mukoma muoha aboje baro mukoma muoha mpere wempere site yundi aro site Stewart arinka ngugwa bangambe niba komere mpempenkoni banzo kasumuro kanywe umuringo kali amabara gawo businge Stewart de kurubata korongo nayo ukora stage eno stage mukagituma muta kweja na stage hano tukesanga tula stage hano just tukatandikisa twaba bagituma mukajya ibaraki tukagiwa bate original ni yere kule mukeya ukanzama abandi mwajana ramukiye abantu bonka basa ndamukiza aba braza bange nyaramkiye aho sister wange nyaramkiye n'abazaire bange bona dakika ba mu second zinga dakika ba mu second zinga oba 30 kandi dakika 2 ziba second zinga nizo nkaga dakika 2 nizo nkaga or siboku akantu kalikata akantu neko watinis ojoire Saint Regina somero lya nasale na primary school iri ruguraho eri hano ramukiye abantu bawo nkoramukiye abantu banga bakasituma bange bakizira mfumbi abamvuga bona kisambo kya runsambye bona utimba bona nkubaramuki ebintu bikuru batabita bintu bikuru bityo kale mbe yatere nungi sente zikiyabuzi zikayete sente biro binu zisana siri mu buli ogamba akugamba tagini zifokere soroza nko mukanise ngetu soroza mukanise edakika ziba mu second zinga edakika ka second nkaga kandi dakika 2 ziba second zinga izo dakika 12 12 karosi be kurungu businge kampenko ni kalikata kalikiria kale Eloji Deman from Kikube district. Obo Eloji oba numanyisaki. Mbani manyisa local government. Niwe local government ya Kikube? Yes. Nkuroro joire midali baitugo enu tinjahe no rasta. Njahe baitu kandi nkakolesa akantu kano habugamba bungenda kurunginge nzere mukuzina kitera kurungi. Okiteramu? Kitera kurungi. Oli na muzini? Mba muzini banyeta Eloji Deman. Eloji ozina bizinaki. Nzine bizina bya love. Tochoko tuhema kalava kazina. Intahani ntozo murungi wangu mubarungi bona. Intahani ntozo murungi wangu mubarungi bona. Hati mubwaine niwe nanso wa mutima gwange. Niwe nansi uliro kusaba kwange iwe nansi. Intahani ntozo murungi wangu mubarungi bona. Oli bagambe kizina kyawo nkiba banzo kirekota kimarayo. Banzo ngambire obo birikodingira nka. Mbirekodingira mu studio. Haro studio zilime za kuno kakumiro na kiswazo ko haro aka studio akabaye bayitetekali ka amani abantu bonka basaka nkuramukiya abantu bakizira mfumbi mu nteme kihaguzi inda mukiona bakabango bona nyombera kiswaza banzo ngambire dakika ba second zinga dakika we dakika ezo haro buzintalibaniza mu muno zikutalibaniza tomanyire zinga nikyo kurwa haro bunkererwa mukatoyito bayituwinga kwani nkwato obuyiri garuka no bukwato dakika tomanyira ba second zinga kana atindike kintalibanize kyonka bundi bata ni nkwato obuyiri ona kozesa bikiyo nunu ebyara byona
Ongambire kizira nfumbi mukuhe bihara. Ebihara kizira nfumbi bikaraho. Kandi ne kifuaru zange ziraho. Kandi akazina kanzina kankuroge nkusere karoho. Kandi nakamasa nakukaro. Hele kankuroge nkusere. We bojo nkurayire le kankuroge nkusere. Bojo nkurayire we bihara rugamu. Bojo nkurayire we kifuaru adigide. Bojo nkurayire we kifuaru rugamu. Bojo nkwe owe kidanda adigide. Bojo nkure de kankuroge nkusere oba ino gambo akazino kakayanka kaikaramu mu bintu ebyo ebyensi ebyensi no butonde obo kizira nfunge okora muri kandi kizira nfumbi nkora nkobwa bwa kadedere bwa kadeidei toina muri mugokora kizira bwa kadedere kadeidei banyambe bampe yo mulimo obwa kadedere obwa kabaketi bukandema nyowe tinyina bankura mu kiyiro just ebyaro ebyaro byona bikakumanya nkasirebunga nkamafuya ebikahira ebihereyire oina family leka nkwati oina point nkakingura district nanye mumanyire stage toro plus nabakumanya omu district no munsenu ngo mukuru wa butonde no butonde munsenu yo mukuru we kitabangako munsenu witugeza class ngambire dakika eba mu second zinga dakika nkaga kandi dakika ibiri nizezo ezo kamanyire na family tingira toina mukazi nenda eyakuliro mwange tinkagirora ga abwaki bona bandetera buletera abantu buso yakakusiba gwengenda bayira bankugambire bya development bakangamba ni musuma ndi muraru buso yakakusiba gani kwa kaine bandetera abana bazalirwa heru nkebituwe kani tingira mama tingira baba oba tukutwekere tukusaruleyo mukazi kwa ne ibara lyange Moses terigirwa mukazi nkurahire Vuino Moses baiti Moses bokono ndo mukazi okwenda kusanata nyowe nkukwana bukwana nkazaramu nabana abayitale nabakongo abanyarwanda oru Uganda karo sibe kurungi Vuino leta nkushikireho bunu bwezinga zinga bwe nkumisa tuisatu bunu ati bunu kubuyanka kubuya nyanja kuna aliye nyanya ata mabara gawo ni wezi amabara gangi ni Musinguzi Johnson iyo tinga kura mukizoma tokanda mukizo tinga kusangira ndamukiya abantu bawo nkani babo ndamukiza abagizi ba Chelsea ndamukiya mami wange oli muhagizi wa Chelsea nkanyowe ndamukiya na dade wange akusemba iyo ndamukiya na banywani bange bona banzo ngambire dakika ba mu second zinga dakika emwe kweba mu seconds nkaga kandi dakika ibiri dakika ibiri nize sekendi 12 obucuti busirire tinkuyambireho njya kujja ompe yakachabu webale kuba nkuyambireho karosi be kurungi kandi mukira abakazi abencu banu nabo abakazi bencu musibire muta mami amabaragawo niwo kutunda bunu bwezinga zinga bunu nkutundireho bwe nkutundira kumpa bwenga bwe nkutundira bunu bwezinga zinga bunu mami ni kwakozera atunka ataina munwa kanda mukihonu akwasire jankusomere Bible janfune kihandikiro nkusomere Bible jankufunire kihandikiro ati atondekere mudara gwawe ondekere mudara gwawe kanda gutwara oguraha iyo okutunda bira binu hano okutunda nanka okutunda bine binanka byezinga binanka muchere jonguzeho gwe ngoro 10 okutandi eguteka plate okutandikira zinga arukumi kandi omukubi omukubi gulinka bihimba byonka
abakutondera Kitara TV tukyali bukizira nfumbi tukinyumyanyumyamu nabayikazi abali mu kichweka kino abakolera ensimbi mu kichweka kino tutyo tukiyanyumya tukenge ebintu mulingo byemereye tukende ebintu biriko bikurubata but of course nyikiza nkujukiza obunyoro Kitara convention ebiro kweza binda bisanyu paka ebiro kweza abiri na mwendo kwezo kwa mukaga the second bunyoro Kitara international convention ejja kubaho mu UK nyonya abanyoro hali mu kali abanyakuli Canada abanyakuli USA abanyakuli California abanyakuli Qatar nyona hali mu kali boraboli munyoro boli mu diaspora babunyoro UK bakutegekeire bunyoro Kitara international convention eyo murundi ogwa kabiri ejja kubayo aho hoteli bakweta Grand Safia banqueting hotel. Of course, packaging koto muno tuina boat cruise, tuina white party, tuina tuja kubantu rambura Pitt River Museum aho Moxford. Na bensonge you don't have any reason to miss the Bunyoro Kitara International Convention yo murundi ogwa kabiri. So na bensonge yo kwenda kusaba buku ale yo ticket sasuro bulingo buyobwire ne bukyali bungire kibanja kya Bunyoro Kitara UK okenge bikwata okenge binde bikusinga hao Bunyoro Kitara International Convention. Of course nkwenda kutumira ho Gerard Nyakana ne timu yona mulingo mu kutegeke kintu kinu ekya Bunyoro Kitara convention tulikizira nfumbi bantu tukwenga kenge ebintu mulingo bikurubata emirimo mulingo eyemereiremu obaire nompa mucheri gwangu linka baratinda gulia ninkoranda TV amabaragawo Rose ate chuchwante bakora kubi Rose Ramukiya abantu bawunka basatu abakurura Kitara TV Bireke Ramukiya Bireke ebiraha nyoka stomo kunyebinga oge kuteka TV yawo nkuteiroho iyo Ramukiya basatu okwenda mpigize buhigiza bona mbaramukize baraha Ramukiya omusajja wawo Katonda wange Rose ni kwatya nkozere kandamukiya wa mobile manonu angu gwa kunyiruka nukwata ati esente zorekere mu drawer kandazitwara ezende zolekere mu drawer abokubo kuiruko wa kamera kandazitwara yes kizira mfumbi nukote kora abantu bakunyiruka buiruka bati nyikizangi malente kanza mebara bayikaire batonde abayikaire mu tuhondera kuruga tukatandikire gente kanza tujalike nuko tubibaire mwebale muno mwebale kutuhondera gabri kasumikona if this is your first time kuba no tuhonde taka subscribing agabayira ba subscribing achona ita YouTube otuhondera mikoto yaitu yona Facebook Instagram kahona Twitter hono soro kuba no tuhondera ha Kitara TV tujja kuba tusemererwa kuba naiwe no tuhondera no tukenge ebintu byona mulingo bikurubata of course kwenda kujukizao naito kenyino tuhosa kutuhondera na nyoma personal handles zona Julius Chomhenda mikoto yona Instagram TikTok YouTube hona Facebook oja kuba no followinga Julius Chomhenda of course kwenda tukutoza Kitara Media tukutoza omuntu aja kubaga na runninga social media handles zaitu no saku postinga Facebook yaitu no saku postinga Instagram no saku postinga X yaitaga Twitter tukutoza omuntu ogwe fair professional ambitu ebyo nabyo kusubitu kubaza no saku bikora of course oina knowledge ha Photoshop oina na knowledge Premiere Pro that is not the advantage but abo lioko noenda kujoininga our winning team come and join us usa kumpikira namba esimu 0789 asana itanu tujja kuba hali tuli hamu tukenga kenge uje tumitenge tule ekyo kusobora kuba nokolera akasente deka tuchetemu tekalize zindo of course tebwa tuine kererezi tuina of course ntujalike tuina rubazo tuina na Kitara Gauze fokere kikievo retera abantu abakoleta bigamba abantu kubazaba za Kitara Gauze netekanize zindi zona ha Kitara TV we meet again next week amuntekanza tujalike amabara Julius Chomhendo mubai singa manyire kiro kyange kyokufa buli kinkwenda nyandikirire we gonzo takafire kyaro hotakabaire kufa wawe mukozi wawe no mukazi wawe ebona no baraga we gonzo takafire no kyaro hotakabaire kufa my fresh bad man na Kaliba Sinex boys tuba wa Kitara TV daily tutugiosa gitege na nyowe ngitega subscribinga o likinge sharinge hona halo kali o commentinge fire Kitara TV Kaura boys titurugao Kitara TV kwegesa kumanyisa.